Pemirsa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Badung mempengabdi. Badung mangdene poleh pengerau wisatawan mancanegara, Wisman, di sampun penerbangan internasional Bandara Ngurah Rai, Kebungkah Renggalah sane sampul lintang. PHRI Bandung I Gusti Agung Rai Surya Wijaya Mausang, pengerau wisatawan saking narita Jepang kedadosang pengerau wisatawan asing pinih ka pertama menuju Bali. Kaptiang wisatawan sanerau wilangan ipun sayan akeh, santukan pemerintah sampun ngelimbakang malih perkanti majeng panegara sane medui kasus COVID-19 rendah. Manut Dani, pemungkahan genah ngeranjing Bali, kedadosang pemargi becik majeng pelaku pariwisata ring Bali. Asapu diketaler, pemungkahan penerbangan internasional memargi sangkaning pawawah saking pelaku pariwisata Bali. Riantukan, kehananan perekonomian Bali ri tepengan mangkin kejantanang minus, tur akeh pamikarya sani durung pulih pekaryan. Paikatan dari Mausang, pemerintah sampun nabdabin Bali melarapan nyelahin kawentanan panegara sani medui kasus COVID-19 akidik, antuk selanturnya ni kemargiang sawi terkeria. Kawawahin, Ketua Badan Promosi Pariwisata Badung Inucap Talar Mausang melarapang pemungkahan penerbangan internasional jantan mawasana becik majeng pariwisata Bali. Selami kerama miwah pemerintah daerah Presiden Naas penglimbak kasus COVID-19. Parwata Bali Pos, Nguningayang.